hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Mizoram hui tura ruat Tripura larsap indra sena redin alu chon vein khan Silesia Veti College lo in thok tu la lo de tu ten ma sona sang sang an soi ho Chief Minister Pil Doman Swasthai Seva hlotin theinan mani zon thawa mitin in faina ngai poima tul thu soi Jammu and Kashmir Assembly in than tho thumna tan vein khan tlong tak vot thakani Prime Minister Narendra Modi le Jamaica Prime Minister Andrew Holness te chu vein khan New Delhi anin kom Mizoram hui tura ruat Tripura larsap indra sena redina lu chuan vein khan Silesia Veti College lo in thok tu le lo nei tu tenen ma sona sang sang an soi ho larsap tharin KVK Aizawl le Silesia Veti College atlona hian Mizoram lo nei tu te tan ma sona ra bi tuk sange turina fuya lo nei tu le huan nei tu te malak na zotin tamzok le hlok zoka an thlai le theten thar chua an deral theinan KVK lamithiam te ron na chang hre turina cha lo nei tu ten tunlai thiam na mila an lo le huan ba ka an ran vul chung changa training an tel tama poimu atia lo nei tu le huan siam tu te tana training hi war sau turin acha hlom ani larsa phiam KVK Aizawl Exhibition Center tlo ngalin KVK kaltanga malak na sang bu chi sang thlai le theising pickle mano sang leitha ranung thana hlo pho chuate ein ngal bok ani KVK Aizawl demonstration farm tlo bokin soil testing laboratory te vermicompost unit sangha dile thaicina greenhouse sang tlo boka hibaka hian ran chi sang vulna baka Department of Livestock Production Management lo in masona sang soi ho ani Chief Minister Pil Doman faina be pui Swasthai Seva hlotin theinan mani zon thawa mitin in faina be pui khak chu ngai poimo atul thu soi Swasthai Seva pularam mi pui ten han thu cha soina pulal doma chuan kumsom chungin faina le thiang himna ba ka bolhlo thliar fel konga Mizoram in nasatakin ma la ti a hunre tak nom nok lo om khom to leilung ti se thei te chu fel fai zo ka then faya om theinan malak ne in fai tak en kol sinjom tu mani ti a he campaign mang hian bolhlo song bol tu te muntify tu te le bolhlo pai tu te sarkar le scheme sang manga an ham thana tu ngai tu sakan ni a athona in entiana health camp district sanga kalpuyani ti asoi bok Swachhata hi seva mangin faina le thiang hlim na malak na sang kan kalpui me ka kumrei tak nom nok lo om khom to black spots environment ti thei khopa nok te chu cleanliness target units CTU a puangin October ni khatma ngeya ti 5 veka 5 taka enkol zel to tur anni mitin ten faina kan nun puya faina le thiang hlim na hi khotlang nun laimu poimo anizia khriat tir hi Swachhata hi seva tumber ani Swasthai Seva pola faina be pui kalme ka sarkar pisale zina in sang fan tlang ne me kani a Vein Khan Gauhati High Court Aizawl bench minakowa faana be pui pol hian hun manani a Justice Nelson Sailo le Justice Marley Van Kung Gauhati High Court Justice Tenantel puya nitin hun manna faina nun puya poimo thule kalkhom te chu annun thawa faina betel ti tura cha anni nathela chon tukina faina kongzo ne ni a nathel SDO puesal thanzola chon faina pola kong anzo chan chu sarkar lai puin faina angai poimo wangle indiaram chu faile thiang hlima chu antum wanga ne ti a longkaya po KVK longkai bultumin government middle school le government primary school chon hono pangtele ziti rutenen avova faina be pui thakani a kongpui dung school le chevel baka khochu nganti fayani Chief Minister Pil Doman Vein Khan Serchip District Secondary School Sports sangni somni pali hongin covid ripui len nuwa infemnal ma Mizoram ma ason chakleti Serchip Sports Complex a hun mana bial to MLA ni bok Chief Minister Pil Doman chuan national le international level angpo in Mizoram ma son thu soya hemi rola Serchip District Sports discipline sang te point ma son ro pui tak an nei chozel chulo momati thu soini mun ma mu mal nei lo wanga association nunglu tuklo te po sarkar chon an ma son dan tur ngai to chozel atum thu soya ruilovin thalai te na sataka ti boilai sarkar in thrisenale kong dik zo thei tura zilai te huncha abua se saksu hlu hle ti soim an talen hai chuak tura ti takzeta be turina fuyani sports on the income hi Serchip District Secondary School Sports Committee Chairman pu the vidal din tlonga kai shuaya Serchip District Sunga School sampako tangin zilai in femi zaruk telin zirtop ni thleng au don ani Social Welfare Minister Pilrin Puin khotlang nun nuam le zawma om theinan kumu pate za chu mitin temo phuna niati kumpatini puala thu cha soya Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pilrin Puichon ramchang kanga pianga kumu pate ngai hlu le ngai sangna changan hriati a namfinga piangin an wanglai an thil ti hlut sakin an choi moi thiam thin ti soin khovel ma son zela Mizoram po
upa tem tam til tela kumupa sing serivel anam ti soim kum sang ni samthum poroka kumupa noi khatan tling thei tura chutani thu soya minister cho Mizo ten ayu pa za chu namnun phung thuro chi poimo tak Mizo te minti Mizo tu ani ti shethar theu turin na ta a khotang nu alo nom zel thei nan kumupa te za hi mitin mo phunani atibok kum upa te kan en dan te kan za le ngai poimo dan te hi namdar thlang poimo tak ani a kan za omna atan le kan khotlang nun alo nom zwal zel nan kum upa te ta na khovel nuam jok siam hi mitin mo phurna ani voina hian kum upa te tan chung kwa khotlang le ram nuam jok siam turin mitin te intiam tharna nei theu turin ka som du bok chewa zoram chunga kum upa te zong zong za ne chibai ka buk thar le chewa indam chung te nuam zoka chiar turin du sakna sang ber ka hlan boka cheu upa te ni pol hian NHM Noya National Program for Healthcare of the Elderly NHPCE Bultumin Central Women Conference Hall ti khotlang hun manani a Health Department Secretary Pisang Sin za chuan MUP member te chu an hluna hmang thiam tu le ton hriat ro pui tak nei tu ani awangin ramtan an hu hle ti a khotlanga ngai poimo an hlole zol theinan metin te tana turin cha ani upa te ni pol hian district la Mizoram hun sang hun man ani bok Silung Hills Council in Than Kumena nei tura ZPM le SPC chuan voin khan thokdon turin inremna an ziak Thona Tuthlung hi Zoram People's Movement President Pulalian Sotele Mar People's Convention President Puro Shinga te chuan mingzi an hanin an pomtlan thuan soya Pulalian Sota chuan ZPM le SPC te chuan kumsani somni pathum Mizoram MLA in Thanpuya Thona Tuthlung anu zia to thule MLA bial pathum serlui tuivol le chalfil bial ate anlo thokho to ti soin kumsani somni pali Silung Hills Council in Thanpuya tho zel ni set in remna an siamati a dudan in anglo le be seidan in anglo siam ram zelim lungrol takin thutlokna an siam chho ati voina ZPM in thuchua an siaman talan danin ZPM le SPC tangdonin Silung Hills Council la sorkana an siam theini chuan SPC headquarters chu sakordaya ngei da an tum thule kum sanga chakom ko pale memorandum of settlement baka Silung Hills Council Act 2018 te tilhotling turin ma nak tur thu baka Silung Hills Council thun ena mumal taka siam sakan tum thuan talang bok ani Silung Hills Council noi hian bial sompani omin MLBL pathum huama kumsani sompakwa khan in khanma saber nei ni in MNF le SPC tangrol chon sarkarna anu siam to a tundin hmana ZPM le SPC ten sarkar siamekin community thalom tora pon thokdon dona ZPM in candidate pariat changin HPC candidate palian changdon ani Puvanal and Moya Special Court Pokso just chuan tunkar thotani khan afarnu kumsom palimi khuma amu hilai pong sol tu mal som tlong lunglei chu thiamlo chantirin kumsom ni chung tang tu le cheng sang thum choi turin shem ko thi chwa talan danin thama sani somni pokwa jing amda le chan vevel khan ma som tlong lunglei chuan afarnu kumsom palimi khuma amu hilai chu pong sola ma som tlong hen zu alprezalam le heroin te ti pol thini in thu tu ten ko tan shila engma chen thu bo hingai to ani in thu tu ko ta ko ani nuin September ni samthum khan ko chon ma som tlong hi section parugna pokso ek noya thiamlo chantirin kum samni chung tang tur le cheng sang thum choi tur na shema a poisa choi tur hi a pe thelo ni chuan ni som dang tan bel tura ti ani Cooperation Minister PPC Valrodan Haithar Pali so thing ai eng marcha le hun phia sarkarin le tuma wangin khosang ranga farmer society zaruk chong din ani to ati Agriculture and Cooperation Minister ni bok PPC Valrodan chuan sarkarin kumina Haithar Pali le tur chu aman mo thla ka wangin no sarum taka kalpe ni thu soin Society po trudan angadin ni in hemi turian Thar Pali an chin te chu an tharza turang society ten khotina an sin chi athu soya heng khai le tur hian alei tur pon ben sa to ti sei na sa takin ma an la ni ati Chief Minister Plal Doman Vain Khan Government Serchip Kolesa PM Divine Sumatanga CM 3D Dental Laboratory Tharahong Laboratory Tharlomna in com hi Serchip Bis Conference Hall man ni in Chief Minister chuan 3D Dental Laboratory Thar ang chu marsak state na da tharvekani a Amtron 10 gohti atengin antlung khom don ti sein training po ani hian anon bo sei thoi don ani ti Serchip District Hospital building tharsak mek atlo thu sein PGCI lin an CSR cheng viable somni pakhat an pek baka sarkar le puin aphal sin cheng viable se somnga an pek baka cheng viable som sir pakhat District Hospital thar thatak nei an be sei ti Chief Minister hian NEC Digital Tourism Project noya serchip thalai mi sompanga ISM Delhi Hospitality Sector Training Pek ten hena certificate hlan ngal boka he hunan serchip borsak pupol el khumle amton advisor Ashish Anante point thuan soi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani
Jammu and Kashmir Assembly in Khan Thot Thumna Tan Vein Khan Tlung tak vote thak ani a Tukindar Serjang Khan vote thak ni Shia Thaisin at Tadar Thum Tleng Khan vote za sumga puruk point pakhadat to ani Pon to ngin Jammu and Kashmir in Thani Thot Thuma ni in tho khan le tho ni na tel hotling tak ani ani a September ni sompare lin somni pangat Khan vote thak aloni to ani in Thana vote ta te hi tun thani re ta chhir ani ang Prime Minister Narendra Modi le Jamaica Prime Minister Andrew Holness te chu Vein Khan New Delhi anin koma Rampani te hian thodun tu in rem ta thung che thuman zia ka MOU on the he digital infrastructure, cultural exchange, sports lama thoduna turte. Ani to introman sima Prime Minister Modi chuan Jamaica Prime Minister Holness and India aron to chu ngai poimo leti don't to Jamaica Prime Minister in India alo to masak ber ani thu soin rampan hin nai chin chu hun rei ta ta in tran to ani atibo. Chanchinthar serti topna na tlang pui Mizoram hui tura ruat Tripura Larsap Industry na ready nalu chon Vein Khan Celestia Veti College Cloin Thoktu Lelo ne tu tenen masona sang soi ho Chief Minister Pral Doman Sostai Seva Hotin Thainan Mani Zone Thawa Mitinin Faina ngai poimo tul thu soi Jammu and Kashmir Assembly in Khan Thot Thumna Tan Vein Khan Tlung tak vote thakani Prime Minister Narendra Modi le Jamaica Prime Minister Andrew Holness te chu Vein Khan New Delhi anin kom chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani